Makan mas bro. Tuh makan mas bro ya. Tuh mas bro, kenceng mas bro. Aduh. Wah, dapat mas bro. Mantap mas bro tuh. Mantap ya. Besar betoknya. Makan mas bro. Tuh ya. Oh, gede mas bro. Wih, mantap mas bro. Gede mas bro. Tuh mas bro, betoknya gede mas bro. Tuh ya, mantap mas bro. Gede banget tuh betoknya, pas mantap. Oke mas bro. Ah, gede mas bro. Wih. Aduh, lepas mas bro, betok segede itu. Ayo makan yang dalam. Tuh mas bro, kita sentak mas bro. Oh, gede mas bro. Wih, lepas mas bro. Sialan, aduh. Halo mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro yang baik hatinya, dan juga yang ganteng-ganteng, dan juga yang berakhlak baik. Oke mas bro, kali ini saya mau mancing betok mas bro ya. Spotnya ini mas bro, tuh mas bro ya, spotnya ya. Tuh mas bro ya. Jadi saya ngerekamnya pakai HP mas bro ya. Doain aja dapat betoknya banyak mas bro ya, agar bisa digoreng mas bro. Pas mantap mas bro. Oke mas bro, kita cari rezekinya mas bro ya. Makan mas bro. Tuh makan mas bro ya. Tuh mas bro, kenceng mas bro. Aduh. Wah, dapat mas bro. Mantap mas bro tuh. Mantap ya. Besar betoknya. Dimakan mas bro. Tuh ya. Oh, gede mas bro. Wih, mantap mas bro. Gede mas bro. Tuh mas bro, betoknya gede mas bro. Tuh ya, mantap mas bro. Gede banget tuh betoknya, pas mantap. Makanlah mas bro. Tuh mas bro. Wah, gede mas bro. Wih, mantap mas bro. Tuh gede mas bro ya. Mantap mas bro. Makannya lagi mas bro. Tuh ya. Makannya mas bro. Tuh. Bro. Selamkan. Tuh mas bro. Tuh. Oh, ada yang gede mas bro. Mantap mas bro. Oh, mantap mas bro. Mantap. Tuh mas bro, dimakan lagi mas bro ya. Tuh. Oh, aduh, lumayan mas bro. Mantap mas bro. Tuh pas mantap ya.